ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Mu mwaka wa 2012 abahanga mu kurengera ibidukikije bagaragaje ko buri mwaka arenga miliyoni 76 z'amadolari y'Amerika azajya yifashishwa mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu isi. Ashobora kwiyongera bitewe n'ibikorwa byo gusubiranya ibyangiritse ndetse n'uburyo bibungabunzwe. Mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere byo amafaranga menshi bikoresha nava mu nkunga zikusanyirizwa mu miryango mpuzamahanga ndetse n'atangwa n'ibihugu byateye imbere biza ku isonga mu kwangiza ibidukikije. Ibi bikunze guhura n'imbogamizi yo kugena igenamari yo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bitewe n'uko ingano y'amafaranga byakira agabanuka. Ibi bigaterwa n'uko hari ibihugu byivana mu masezerano mpuzamahanga arengera ibidukikije biba byarashyizeho umukono, ibindi bikagabanya ingano y'amafaranga byiyemeje gutanga. Mu Rwanda izi ngorane nazo zirahagaragara. Menshi mu mafaranga yifashishwa mu gusubiranya no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ava mu nkunga ziva hanze. U Rwanda nk'igihugu cyiyemeje kwishakamo ibisubizo cyatangije umushinga w'igenamari mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima wiswe Biofin, Biodiversity Finance Initiative mu rurimi rw'Icyongereza. Uyu akaba rugamije kwishakamo ubushobozi bwo gukora ibikorwa nkenerwa mu gusubiranya no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none turarebera hamwe ibikubiye muri uyu mushinga ndetse n'icyitezwe. Ikaze. Umushinga Biofin wo kugena igenamari mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima umaze gukorwa mu byiciro bibiri. Icya mbere cyahereye muri 2016 kigeza 2019, naho ikindi gihera mu mwaka wa 2020 kikazageza mu mwaka wa 2022. Ni umushinga watekerejweho nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe maze bugaragaza ko ingano nyinshi y'amafaranga akoreshwa mu gusubiranya no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ari inkunga igihugu giterwa. Ibi byakunze gukoma mu nkokora ibikorwa by'igenamari ndetse na gahunda z'igihugu zigamije kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Gutekereza gutangiza uyu mushinga, ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kivuga ko hari hagenderewe kwishakamo ibisubizo nk'igihugu kugira ngo gahunda gifite mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima zikorwe mu buryo bunoze. Mu myaka ishize kuva mu 2011 kugera mu 2017 byagaragaye ko hagati ya 40 na 70% y'amafaranga yashowe mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima yavuye ku baterankunga bo hanze. Ibi rero bigatuma kugena ibikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu mu gihe kirambye bitoroha, kubera ko ayo mafaranga ava hanze ntago akenshi aba yizewe cyane kandi aranahindagurika uko aboneka. Mu gihe rero twaba dushobora kwishakamo ubushobozi tukaba twabona imari, twagena imari ivuye hagati mu gihugu, icyo gihe twaba twizeye ko mu gihe kirekire ibikorwa byateganyijwe bizajya bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Imari ikusanywa niva mu bihano bijyanye no guca amande bagaragayeho ibikorwa byo kwangiza ibidukikije uhereye ku rwego rw'umudugudu kugeza ku karere, hakiyongeraho n'imisanzu itangwa n'abahabwa serivisi z'ibidukikije. Aya yose akagezwa mu kigega cy'igihugu gitera inkunga imishinga yo kurengera ibidukikije FONERWA. Mu Rwanda ibikoresho bya plastike bikoreshwa inshuro imwe ni bimwe mu bibangamiye cyane ibinyabuzima by'igihugu nk'umutungo kamere w'amazi, bikaba ibyonnyi ku butaka buhingwaho ndetse bikaba na bimwe mu byangiza umwuka duhumeka iyo bitwitswe. Abahanga bagaragaza ko iyo izi plastike zikoreshwa rimwe iyo zigeze mu butaka ziratinda kubora, zigatinda ko hari abavuga ko zimara n'imyaka irenga 400 zikiri mu butaka. Ubwo yakwibaza icyo ingaruka z'icyo kintu, kimwe nuko urebye plastike ntago zituma amazi yinjira neza mu butaka, bivuga ngo hari ibintu byinshi iyo amazi atageze mu butaka n'ibi bihingwa duhinga ntago byakwera. Ikindi wenda twavuga ni ukureba ibinyabuzima muri rusange uko bibayeho. Niba plastike iri mu butaka hari twa dusimba imyorogoto bituma ubutaka buhindukira, noneho bugatuma ubutaka buba bwiza bugafasha igihingwa kwera. Iyo rero ibyo bikorwa byose bitakozwe
urumva ko muri rusange haba hamaze kuba ikibazo mu rubuga rwose rw'umuntu n'inyamaswa uko zigomba kubaho. Cyane cyane turareba amazi, kuko izi plastique zose dukoresha zose zirangirira mu mazi, aya mazi dufite dukoresha. Iyo rero zigezemo hari ibinyabuzima byinshi bihangirikira, turavuga amafi, tukavuga biriya byose biba mu butaka, mu mazi. Izo nyamaswa zituye mu mazi zishobora kurya ibiryo birimo za plastique. Iyo rero zibiriye ziragenda bikaba mu mubiri wabyo, bivuga ngo iyo plastique iraza ikanyura mu nyamaswa kazagera no kuri twebwe mu mubiri wacu, kuko iyo twaziriye nabyo biziduha bya bintu zariye. Ubwo bikavuga ngo ubuzima bwose muri rusange, ibinyabuzima byose muri rusange bishobora guhungabana kubera ko hagiye plastique imwe kandi yateje ikibazo, wahera mu butaka, wahera mu mazi, ariko wahera no mu mwuka duhumeka. Mu mwaka wa 2019 u Rwanda rwashyizeho itegeko nimero 17/2019 ribuza itumizwa mu mahanga, ikoreshwa n'icuruzwa ry'amasashi n'ibikoresho bikozwe muri plastique bikoreshwa inshuro imwe. Iri tegeko kandi rinagaragaza neza ibihano bihabwa uwabirenzeho. Iyo uri uruganda ugakora plastique zibujijwe n'iri tegeko, uruganda rucibwa miliyoni 10 rukanamburwa ibyo rwakoraga rwasangamo. Iyo uri umucuruzi ukazana izi plastique zikoreshwa inshuro imwe zikajugunywa, ugafatwa, wamburwa ibyo usanganywe, ugacibwa n'amandagana n'inshuro 10 agaciro k'ibintu wafatanywe. Iyo uri umucuruzi munini ucibwa amafaranga y'u Rwanda 700,000 kandi ukamburwa tujuru n'ibyo ucuruza bibujijwe. Waba uri umucuruzi mutoya ucibwa 300,000. Iyo uri umuntu usanzwe kumwe ufata plastique, icupa rya plastique ukarijugunya mu muhanda, iyo ufashwe ucibwa amafaranga y'u Rwanda 50,000. Icyo kintu abantu bacyumve. Iyo rero utari umuntu usanzwe, ukaba uri nka company ishinzwe gutunganya imyanda, cyangwa usanzwe ufite uburenganzira bwo gukoresha plastique, ugafata ya myanda ya plastique waherewe uburenganzira ukayijugunya mu murima cyangwa ahantu runaka hatabugenewe, ucibwa amafaranga y'u Rwanda 5,000,000 ukanamburwa rwa ruhushya wari ufite. Gusa ikigenderewe si uguhana. Ikigo REMA kivuga ko ikigenza ari ukwigisha haba abaturage n'abashoramari bafite ibikorwa bikoresha ibikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe cyangwa se amasashi. Ni ubukangurambaga buri gutanga umusaruro. Bamwe mu bafite inganda zikora imigati bagaragaza ko ubu babonye ibisimbura amasashe bapfunyikagamo, kandi ngo kuri ubu hari n'itandukaniro rigaragara. Usanga ibyo bipapuro naho ukorera ubasha kubitoragura byose gusumbya isashi. Isashi abona ko akantu kose kayigurutsa, ugasanga ari mu ruganda hirya no hino ahantu hose hari udusashe, naho ugiye kubimena ko nkaho wajya gushyira indi myanda ugasanga zo zagurutse, ugasanga zo hari ukuntu zitera umwanda mwinshi, usibye n'ubundi buzwi byo ko zica ubutaka. Gusa hari abakinangira. Mu bugenzuzi bukorwa n'ikigo REMA n'izindi nzego bafatanya mu guhashya iki kibazo, benshi baracyafatwa bakoresha, bacuruza ndetse banatumiza mu mahanga ibikoresho bikozwe muri plastique bikoreshwa inshuro imwe gusa. Ingingo abamaze kumva akamaro ko guhagarika gukoresha bene ibyo bikoresho baheraho babasaba gushaka ibindi bakoresha, kuko ngo nabyo bihari. Ba rwiyemezamirimo bakikoresha isashe ya plastique n'abagira inama n'abasaba gukunda igihugu no kwikunda ubwabo, kimwe no gukunda ubazasigira iki gihugu, ko bareka gukoresha isashe ya plastique bakoresha ibintu bishobora kubora, kuko tuzi twese ko iyo plastique yica ubutaka, ariko usibye n'ubutaka n'ahandi hantu iguye usanga kenshi itera umwanda. Yewe tuzi ko inazirana n'amatungo nayo ubwayo yari yisashe ishobora kuba yayica. Ni byiza rero ko bakumva bagakanguka bakabona ibyabo y'ubwisashe ya plastique bakaba bakoresha ibindi bintu bishoboka kandi birahari. Ku rundi ruhande abahanga mu binyabuzima bo bagaragaza ko kugira ngo bibe umuco ndetse binacike, bisaba ko inzego zibishinzwe zikora ubukangurambaga zihereye hasi, bigisha ndetse banagaragaza impamvu yo guhagarika ikoreshwa ry'ibi byonnyi ku rusobe rw'ibinyabuzima. Ntekereza ko icyambere gikomeye ari kubanza kwigisha umuturage. Umuturage agomba kumenya ese iyo plastique bari kuvuga ububi bwayo n'ubuhe, bakamwigisha bakamwumvisha ibubi bwabyo, ariko bakamwereka n'izindi nzira yakoresha, aho atakoresha plastique agakoresha n'ikindi kintu. Ubwo rero ubwo bukangurambaga burakenewe cyane kugira ngo umuturage yumve ko icyo kintu kuba kigiye kubiki, kuko bikunze kugaragara ko
hari igihe usanga haje itegeko ariko abaturage nta ruhare babigizemo. Icyo gihe rero iyo nta ruhare babigizemo biragora kugira ngo barishyire mu bikorwa. Njye rero numva hawe ubukangurambaga bwimbitse cyane, abaturage bakabwirwa neza ese plastique ni iki, kuko ibatubuza plastique tukamenya impamvu, noneho tukajyanamwo nk'ubwo rugamba rwo guhasha plastique. Umunsi ku wundi ikigo Rema gihora mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage guhagarika ikoreshwa ry'ibi bikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe, ndetse no gushishikariza abashoramari gushora imari mu gushakisha ibyasimbuzwa ibyo bikoresho. Ahari naho ikigo Rema gihera kibutsa abaturage uburyo bakwiye kwitwara mu guhangana n'iki kibazo. Tuributsa, ndabizi si umuco w'Abanyarwanda ko iyo umuntu amaze kunywa cyangwa kurya atajugunya umwanda aho abonye. Noneho iyo bigeze kuri plastique, ntabwo umuntu arangiza kunywa amazi ngo ate plastique mu muhanda cyangwa mu ishyamba aho agenda. Arayibika akagera ahantu hagenewe gushyirwa imyanda akaba yayishyiramo. Tugeze ku bacuruzi, cyane abacuruzi b'imigati, niho dugifite urugendo rurerure. Habonetse ibisimbura plastique nk'amasashi, nibadufashe bakoreshe paper bags, bave gukoresha amasashe mu migati. Muri private sector, mu bantu bikorera, nanone nibadufashe bashyira imbaraga mu gushaka ibisubizo bisimbura plastique zikoreshwa inshuro imwe. Turabizi twamaze kubona ibyo bita paper straws, ni imihehe ikozwe mu mpapuro. Uretse n'icyo, hari kuri iri soko hanze ahangaha abantu bashobora kubona ibikoresho byinshi bisimbura plastique. Ibi bishyizwe mu bikorwa ni inyungu ku buzima bw'igihugu, urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ahazaza h'abazadukomokaho. Ku rundi ruhande, ikigo Rema kinagaragaza ko mu gihe ikoreshwa ry'ibi bikoresho byagabanutse ari inyungu ikomeye, kuko umusanzu ukusanywa mu igenamari ryo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima wakoreshwa mu bindi bikorwa biganisha ku iterambere ry'igihugu. Igihe ibyaha byagabanutse, nayo ya mafaranga yashyirwaga gusana ahangiritswe nayo azagabanuka, igihugu cye cyashyira mu bindi bikorwa. Byaba byiza ko izi plastique zikoreshwa inshuro imwe, buri wese yumva ko ari ibyo bimureba akaharanira kutazikoresha, kugira ngo zitajya hanze zikangiza ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, tukirinda ibyago byazatubaho mu gihe kiri imbere, n'amafaranga yazashyirwamo mu gusana ibyo byago. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko mu nyigo nyinshi zakozwe n'abahanga mu binyabuzima bagaragaza ko mu gihe urusobe rw'ibinyabuzima rubungabunzwe neza ndetse n'ibirugize bigakora neza inshingano zabyo, umusaruro ubikomokamo byarira isi inyungu iri hagati ya miliyari 125 kugeza kuri miliyari 140 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ni mu gihe umuryango mpuzamahanga w'ubukungu, ubufatanye ndetse n'iterambere OECD wagaragaje ko kutabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ibirugize byatumye isi itakaza hagati ya miliyari 400 kugeza kuri miliyari 40 by'amadolari y'Amerika ku mwaka by'inyungu. Ibi bikaba byarabaye hagati y'umwaka w'1997 kugeza muri 2011. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakwibutsa ko gukora ibikorwa byangiza urusobe rw'ibinyabuzima nko gukoresha ibikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe gusa, usibye kuba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu, urusobe rw'ibinyabuzima ndetse na muntu, amafaranga utakaza uhabwa ibihano yakunganira byinshi mu kwiteza imbere, ndetse n'igihugu ayo gitakaza gisubiranya urusobe rw'ibinyabuzima byangijwe agashorwa mu zindi gahunda zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Munyemerera ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda ngisoreza. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema.